byiza kuri ukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro. Kubara amajwi ku masite amwe namwe byatangiye kumenyekana, hanini amajwi amaze kujya hanze na yavuye mu bihugu biri hanze ya Kongo Kinshasa. Tuza kukubwira umukandida uri kuza ku mwanya wa mbere. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zari zarasigaye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirara zitashye kuri itariki ya 21 Ukuboza mu mwaka w'2023. Naho ku munsi w'ejo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo habaga igikorwa cyo gutora, bamwe mu banyamakuru barahohotewe kugeza ku munyamakuru wa France International RFI mu gihe yakoreraga umwuga we wo gukurikirana ibikorwa by'amatora mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba icyo ishyirahamwe ry'abanyamakuru bahagarariye ibinyamakuru mpuzamahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babivuzeho. Tariki 23 Ukuboza 2018 nibwo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari herutse kubera igikorwa cy'amatora. Ku munsi w'ejo tariki 20 Ukuboza 2023 nibwo hongeye kubera iki gikorwa cy'amatora, aho abakandida bahataniraga kuba umukuru w'igihugu ndetse no kuba umudepite ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu. Sena, komisiyo y'amatora yigenga mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yongeye gushyira hanze ibyavuye mu matora. By'umwihariko ibyamaze kujya hanze ni ibyavuye mu matora y'abatoreye hanze y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Kuri ubu biravuga ko amajwi yaturutse muri Afurika y'Epfo yamaze kugera hanze, aho amajwi yo kuri site ebyiri C na D ariyo yamaze gushyirwa hanze. Abatuye kuri izi site bangana n'abantu 275. Kuri site ya C dusanga ko Perezida Felix Tshisekedi afite amajwi angana na 218, Katumba afite amajwi angana na 41, Fayira afite amajwi 5, Mukwege afite amajwi 7, Andurine afite amajwi 4, Mutamba afite ijwi 1, Diango afite ijwi 1, Ngarasa afite ijwi 1, naho Muzito nta jwi na rimwe yigeze abasha kuronka. Kuri site ya B Felix Tshisekedi afite amajwi 238, Katumbi 42, Mukwege afite 2, Fayura 2, Mutamba 1, naho Ngarasi afite 1. Mu gihugu cya Canada hatoye abantu bangana na 303. Felix Tshisekedi yatowe ku majwi 217 bingana na 72%. Moise Katumbi atorwa ku majwi 58 bingana na 18%. Denis Mukwege atorwa amajwi angana n'10 bingana na 3%. Noel Chiane afite amajwi 2 bingana na biri munsi ya 0%. Adolphe Muzito afite ijwi 1, Aminaruro nawe afite ijwi 1. Andi makuru tumaze kwakira hava mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Rurambo bo muri teritwari ya Uvira, nuko Moise Katumbi ari we watambukanye amajwi menshi, aho bivuze ko yatambukanye 87, naho muri teritwari ya Ijwi site ya Zibiri aho Felix Tshisekedi niwe wabonye amajwi menshi. Mu gihe bakirimo kubara amajwi Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo havuzwe umutekano muke, ni mu gihe hagana isaha za 4 z'igitondo cyo kuri wa 4 tariki ya 21 humvikanye urusaku rw'imbunda aka kanya gato. Ikindi nuko abo muri teritwari ya Uvira hageze ingabo nyinshi zivuye mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ngo ikibazanye kikaba kitaramenyekana, gusa birakekwa ko baba bagiye gutaha mu gihugu cyabo i Burundi. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe kingana n'imyaka ikabakaba 3 ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe bumwe mu bushakashatsi bwari bwakozwe n'ikigo Pan African Image Institute bwari bwagaragaje ko Moise Katumbi ari we wazaga ku mwanya wa mbere kuko yari afite 63.7%, naho President Antoine Felix Tshisekedi yari afite 18.3%, abandi bakagabana ibisigaye barimo Denis Mukwege, Martin Fayulu. Kuri ubu haribazwa niba ibi bikorwa bishobora kuza kwizerwa mu gihe mu bice bimwe bitandukanye abakandida bakomeje kuyobora, aho maze kukubwira ko Moise Katumbi muri Uvira yaje gusarura amajwi angana na 87%, naho Felix Tshisekedi mu gace ka Ijwi aho muri site ebyiri yaje kuba yahakura amajwi menshi cyane. Ni ibikorwa bitandukanye aho nakugezagaho ibijyanye nuko amajwi yagenze muri Afurika y'Epfo ndetse mu gihugu cya Canada n'ibitandukanye. Sena yashyize hanze ku majwi yo muri Kivu y'Amajyepfo. Tukiraho kandi ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zari zarasigaye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirara zitashye kuri uyu wa 21 Ukuboza 2023. Ni amakuru yemejwe n'umuyobozi w'umutwe uhuriweho w'izingabo uzwi nka Aircraft Major General Alfrex Maturiki Kiyugu. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo muri Kenya muri iki gitondo,
hashingiwe ku busabe bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu byo muri EAC bateraniye Arusha muri Tanzania tariki ya 24 Ugushyingo bari banzuye ko tariki ya 8 Ukuboza aribwo izi ngabo zizahagarika ubutumwa zoherejwemo. Abagaba bakuru b'ingabo barahuye banoza uburyo igikorwa cyo gutaha kw'izi ngabo kigomba kugenda. Nyuma yaho bakimenyesha abaminisitiri b'ingabo. Hashingiwe kuri gahunda bateganyije, iza nyuma zagombaga kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 7 Mutarama 2024. Ku ikubitiro iza Kenya zavuye mu bice zagenzuraga zitaha tariki ya 3 Ukuboza, ndetse hakurikiraho iza Sudani y'Epfo n'iz'u Burundi. Iza Uganda zo zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 15 Ukuboza zicyura n'ibikoresho byazo byose birimo intwaro n'imodoka z'intambara zinyuze ku mupaka wa Bunagana. Ubuyobozi bwa Aircraft bwatangaje ko abasirikare bose bari mu bice bishyigikiye ndetse bishyikirijwe n'umutwe wa M23 bamaze kubivamo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakaba harasigayeyo abari ku cyicaro gikuru cy'uyu mutwe giherereye mu mujyi wa Goma ndetse n'ibikoresho byabo. Major General Kigu yatangaje ko kuri wa 21 Ukuboza bari basigaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bose barabatashye. Ati hasigaye umubare muto w'ingabo n'ibikoresho ndetse nabo ku cyicaro gikuru nabo barava ku butaka bwa Kongo uyu munsi. Ubutumwa bwa Aircraft bwatangiye ku mugaragaro mu Gushyingo 2024 ubwo ingabo za Kenya zabimburaga izindi kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bwabwo burahamya ko nubwo leta ya Kongo yabunenzwe bwo bwakoze akazi neza ko kurinda abasivile, gufungura imihanda minini yari yarafunzwe n'intambara no gutuma impande zihanganye zihana agahenge. Kuri ubu hakaba ariho n'agahenge k'iminsi 14 ariko kagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru bahagarariye ibinyamakuru mpuzamahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Akapai Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye ihohoterwa n'ibikorwa bisenya kwishyira ukwizana byakorewe kuri wa 3 ushize mu matora yateganyijwe ku itariki ya 20 Ukuboza Kinshasa, aho umunyamakuru Pascal Muregwa ukora Radio France International RFI mu gihe yakoraga umwuga wo gusa nakurikirana ibikorwa by'amatora. Uyu munyamakuru uhererekejwe n'umwe mu bari bagenzi be yari ari gutangaza amakuru afite mikro iriho ikirango cya RFI kuri site y'itora iherereye mu ishuri rya Institut Technique d'Engrema rirereye mu majyaruguru ya Kinshasa. Pascal Muregwa yagize ati abagabo bagera ku 120 bikekwa ko bashyigikiye ishyaka rya perezida baratumye baradutera. Mugenzi wanjye yaraturutse ariko narafashwe kubwe. Abakoze ibyo bamushinjaga gukorera RFI. Ati nafashwe n'aba basore, bamwe muri bo bitwaje ibyuma bavuga ko ari abashyigikiye kandida abatora Perezida Felix Tshisekedi. Barankurubanye hasi batwara ibintu byanjye habuze gato ngo banyice. Pascal Muregwa akomeza avuga ko yagiye akabona izindi nsoresore zije kumutabara mbere y'uko Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya ahagera. Ati ubuzima bwanjye bwararokotse bikesheje uruhare rwa bamwe mu rubyiruko rw'imbaraga rw'insoresore ku ishuri naguye mu muferege. Ndibuka ko nabonye irembo ry'uruzitiro maze mpungirayo mbere yo kwimurwa mu modoka y'umutamenwa yoherejwe na Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya, hanyuma anjyana mu bitaro. Abatuye kuri izi site bangana n'abantu 275. Kuri site ya C dusanga ko Perezida Felix Tshisekedi afite amajwi angana na 218, Katumba afite amajwi angana na 41, Fayira afite amajwi 5, Mukwege afite amajwi 7, Andurina afite amajwi 4, Mutamba afite ijwi 1, Diangwa afite ijwi 1, Ngarasa afite ijwi 1, naho Muzito nta jwi na rimwe yigeze abasha kuronka. Kuri site ya B Felix Tshisekedi afite amajwi 238, Katumbi 42, Mukwege afite 2, Fayura 2, Mutamba 1, naho Ngarasi afite 1. Mu gihugu cya Canada hatoye abantu bangana na 303. Felix Tshisekedi yatowe ku majwi 217 bingana na 72%. Moise Katumbi atorwa ku majwi 58 bingana na 18%. Denis Mukwege atorwa amajwi angana n'10 bingana na 3%. Noel Chiane afite amajwi 2 bingana na biri munsi ya 0%. Adolphe Muzito afite ijwi 1, Amenaruro nawe afite ijwi 1. Andi makuru tumaze kwakira ava mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Rurambo bo muri teritwari ya Uvira
nuko Moise Katumbi ari we watambukanye amajwi menshi, aho bivuze ko yatambukanye 87, naho muri teritwari ya Ijwi site ya Zibiri aho Felix Tshisekedi niwe wabonye amajwi menshi. Mu gihe bakirimo kubara amajwi Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo havuzwe umutekano muke, ni mu gihe hagana isaha za saa 4 z'igitondo cyo kuri wa kane tariki ya 21 humvikanye urusaku rw'imbunda aka kanya gato. Ikindi nuko abo muri teritwari ya Uvira hageze ingabo nyinshi zivuye mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ngo ikibazanye kikaba kitaramenyekana, gusa birakekwa ko baba bagiye gutaha mu gihugu cyabo i Burundi. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe kingana n'imyaka ikabakaba 3 ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe bumwe mu bushakashatsi bwari bwakozwe n'ikigo Pan African Image Institute bwari bwagaragaje ko Moise Katumbi ari we wazaga ku mwanya wa mbere kuko yari afite 63.7%, naho President Antoine Felix Tshisekedi yari afite 18.6%, abandi bakagabana ibisigaye barimo Denis Mukwege, Martin Fayulu. Kuri ubu haribazwa niba ibi bikorwa bishobora kuza kwizerwa mu gihe mu bice bimwe bitandukanye abakandida bakomeje kuyobora, aho maze kukubwira ko Moise Katumbi muri Uvira yaje gusara amajwi angana na 87%, naho Felix Tshisekedi mu gace ka Ijwi aho muri site ebyiri yaje kuba yahakura amajwi menshi cyane. Ni ibikorwa bitandukanye na kugezagaho ibijyanye nuko amajwi yagenze muri Afrika y'Epfo ndetse mu gihugu cya Canada n'ibitandukanye. Sena yashyize hanze ku majwi yo muri Kivu y'Amajyepfo. Tukiraho kandi ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC zari zarasigaye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirara zitashye kuri uyu wa 21 Ukuboza 2023. Ni amakuru yemejwe n'umuyobozi w'umutwe uhuriweho w'izi ngabo uzwi nka Aircraft Major General Alfrex Maturiki Kiyugu. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo muri Kenya muri iki gitondo, hashingiwe ku busabe bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abakuru b'ibihugu byo muri EAC bateraniye Arusha muri Tanzania tariki ya 24 Ugushyingo bari banzuye ko tariki ya 8 Ukuboza aribwo izi ngabo zizahagarika ubutumwa zoherejwemo. Abagaba bakuru b'ingabo barahuye banoza uburyo igikorwa cyo gutaha kw'izi ngabo kigomba kugenda. Nyuma yaho bakimenyesha abaminisitiri b'ingabo. Hashingiwe kuri gahunda bateganyije, iza nyuma zagombaga kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 7 Mutarama 2024. Ku ikubitiro iza Kenya zavuye mu bice zagenzuraga zitaha tariki ya 3 Ukuboza, ndetse hakurikiraho iza Sudani y'Epfo n'iz'u Burundi. Iza Uganda zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 15 Ukuboza zicyura n'ibikoresho byazo byose birimo intwaro n'imodoka z'intambara zinyuze ku mupaka wa Bunagana. Ubuyobozi bwa Aircraft bwatangaje ko abasirikare bose bari mu bice bishyigikiye ndetse bishyikirijwe n'umutwe wa M23 bamaze kubivamo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakaba harasigayeyo abari ku cyicaro gikuru cy'uyu mutwe giherereye mu mujyi wa Goma ndetse n'ibikoresho byabo. Major General Kiyugu yatangaje ko kuri wa 21 Ukuboza bari basigaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bose barabatashye. Ati hasigaye umubare muto w'ingabo n'ibikoresho ndetse nabo ku cyicaro gikuru nabo barava ku butaka bwa Kongo uyu munsi. Ubutumwa bwa Aircraft bwatangiye ku mugaragaro mu Gushyingo 2024 ubwo ingabo za Kenya zabimburaga izindi kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bwabwo burahamya ko nubwo leta ya Kongo yabunenzwe bwakoze akazi neza ko kurinda abasivile, gufungura imihanda minini yari yarafunzwe n'intambara no gutuma impande zihanganye zihana agahenge. Kuri ubu hakaba ariho n'agahenge k'iminsi 14 ariko kagizwe muri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru bahagarariye ibinyamakuru mpuzamahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Akapai Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye ihohoterwa n'ibikorwa bisenya kwishyira ukwizana byakorewe kuri wa gatatu ushize mu matora yateganyijwe ku itariki ya 20 Ukuboza Kinshasa, aho umunyamakuru Pascal Muregwa ukora Radio France International RFI mu gihe yakoraga umwuga wo gusa nakurikirana ibikorwa by'amatora. Uyu munyamakuru uhererekejwe n'umwe mu bari bagenzi be yari ari gutangaza amakuru afite mikro iriho ikirango cya RFI kuri site y'itora iherereye mu ishuri rya Institut Technique d'Engrema rireye mu majyaruguru ya Kinshasa. Pascal Muregwa yagize ati abagabo bagera ku 120 bikekwa ko bashyigikiye ishyaka rya perezida baratumye baradutera. Mugenzi wanjye yaraturutse ariko narafashwe kubwe. Abakoze ibyo bamushinjaga gukorera RFI. Ati nafashwe
n'aba basore bamwe muri bo bitwaje ibyuma bavuga ko ari abashyigikiye kandida abatora Perezida Felix Tshisekedi. Barankurubanye hasi batwara ibintu byanjye habuze gato ngo banyice. Pascal Murengwa akomeza avuga ko yagiye akabona izindi nsoresore zije kumutabara mbere y'uko Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya ahagera. Ati ubuzima bwanjye bwararokotse bikesheje uruhare rwa bamwe mu rubyiruko rw'imbaraga rw'insoresore ku ishuri naguye mu muferege. Ndibuka ko nabonye irembo ry'uruzitiro maze mpungirayo mbere yo kwimurwa mu modoka y'umutamenwa yoherejwe na Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya, hanyuma anjyana mu bitaro. Yahunze afite ukuguru kw'iburyo kwavunitse, akababaro rwasaya mu gihe amafaranga yari afite na telefone ye byatwawe. Ekapayi LDC ikabivuga ko yangakishijwe n'uburyo ihohoterwa ryibasiye umuryango ku mpamvu yo kuba umunyamakuru uzwi gusa nta kindi bamuhora.